Lower Basic School. I'm also welcoming the people for the 100% performance that they are rendering. I'm welcoming them. I say Alhamdulillah, it's a great pleasure. The Allah Tempula Mbajela Nimbunya Bamba Murmila di Henrietta and in Ministry of Basic and Secondary Education I do now Director Allah Dokunya Kana Busra Lower Basic School Ila Tita Sol Ila Dimuay Ila Ululay Nisa Penano Kadafo Nisa Penulo Manina, the contractor, ala dokunima ayuke, anala dokunyol. Mulai, kaboja lambangkan, kajunang busura, kaji katafe sioni, katafe timba, kaji katafe bajiran. Mbalpela, mbalpentula, fokontano, mpenyina la task force. Busura Task Force ani VDC Allah do ko ñi ñaatale on contenta defana ñina la tabirlal mbal kontonna bare mbe molbe danila lafta ñina la ka bo director mbal danila jandim programme be datla lafta aliya konton folo akka kontongo nanaldi programo kon lafta task force lafta ale ma benan jang sura tala najang najibe Rapetna, Megna, Afezi Yetenna Nyonga, Nedole Jikoi, the Ministry of Basic and Secondary Education, Nwajoko, the Director Bin, Bota and Alligator, Sinis, Alligator, Nwata Suhalei, Axel Wajuri. Jatanjay. Anyinya tare, maldani. Tonak. Nyemon konta mbena Momo Adama Baro the first Wabija name konta Maldanila Amota kontongola Nalnatra is a kontan Al task force noma. Task force alinoma. Hello. The chief contractor contona from Ilabos Kajina Duma Pabiringo Mumbeja
Wulal Mumbejang Kabusate Molda Nyaton Kolti Walem Imam Molti Alkalo Bemomo Kontona Itoni Kontona Be Wulal Kontona Teacher Sol Kontona Malansa nyang ila do ko nyi nyatala inila ti Wal Kontona vake na evil boss dirita mistress unyalo acha ai Ngawleje Iwalobe kandirine Fokontano thank you very much Mr. Bojang. Yeah, mo be kontan na Busralo abesi once again. Akita mo be kontan ko ti di panang ngarabeng Busralo abesi school. Busralo kono. Be mo be tentula be mo be jala mo morning. Isu ya fudan na njang mo nimbe jam farin duga sina kata na ina fudan ng Busralo abesi school kadon labe damin to mo be parerine kuja mal felebe Langke maring kumpadong obijane but Baro Youth Movement Empowerment for Peace Abija Foundation Fanambijana Mininata Navenambi Busrasa Bejaila Katmo baby Niarine Aminyinya Ferebe Kanyaminying Mafawala. Once again we are swallow witnessing your occasion that is the Holland Foundation for doing a very wonderful job for the Busra after constructing wonderful classrooms fully with nice paintings inaugurated today at the Busralo Basic School, and a big welcome to one of you. Hence, this development and
we should be development oriented. Pusraloa Basic School is not a school, or the school is not found recent. It is a very old school. It is the community here. So going through all those days in the back, constructed story building classrooms, then a big thanks to from the world. I will bring up video in Ramoto, Programo Damu Tangol Natale, if like a Yami Mobile Nasile, a water batu, Nalamo Diamu in the Holland, Rendo Tuanada Nalasa. So, Kalamuta Dininka. Ilo bari ukaratel na file mbe tentula mbe jaya na kuna alama ala ajese sakalam doko tuntangol bijanne mol sina kan sate ko nal na ululal mol bijanne kumba dangol bijanne momo nitness la rek just for kumba dangol bijanna kan ni saf community and tata jaru lega founders program ukami tata pasra kutepe kata ju lega ko tata ko banya bate am sinde na ukata mu awe school ay jal baba kam pumu thank you thank Borokabi Ali thank you Borokabi wanure ginya Borok kankane school ya pie ne jorojon 60 beja ko ministre ka jupe ko pour des square ko docteur ka jupe ko pour des school ye so kante school yan manjeti nyeme kedi londe ka jupe kande sof ma fa me Gambia ko pour des school la ma dan wax ni moy school bi nek na school bo xamne du legi school bu yagala taxaw na since 1968 ba léegi ñu bari jaar nañ ci school bi ñu nuroo ne liggéeykat yu bari ci nguur ñi ñu am doole yépp jaar nañ ci school bi ñu jaar ci school ni am nañ ay ministre ci seen boppa am nañ ay docteur ci seen boppa am nañ ñeneen ñi ñoo xam ne ñu nekk di téye place yu rëy singul ñi ñepp ñu ngi ci place bi jaar nañ ci school bi so loolu wone na ne lu bari la lu yite la lu am doole la ñu ngay jëy di santa di nuyu ku nekk ko fi teeru seen liggéey rafet na ñu ngi nuyu press club bi bu Adama Barrow gis nañ seen liggéey gis nañ seen taxawaay gis nañ seen mbootaay ñu ngi also nuyu kumpo bi ak feccakatam yi yëpp kontaan naan dañ kontaante ci seen teewaay bi mbe mool be kontaan na kabo ministre la kajinan director nala mol kajinan for the governor anala mol kajinan kata for the councilor anala mol kajinan for the MP fana mumbe mara na nyintundola inila mol kana for master mistress anala doku nyol for studental for ululal membe se nyin satel bella mbal konton na mbal jeyla ntenyi na la tabellal ala domoro diatale ala domoro siatale ala domoro malam be mune fola bot kontan no alla doko alma alayal jo ale doko kendol ke kontanta wo ko wala wululal fana
All the students, I want all of you to stand at one place. I don't want to see any student loitering around. All of you go behind and gather yourself at one place there, where all the students are. Student akimang tube juk anasa ni man andi jayun. Muy buron jijow be bang palo komi. Go and gather yourself there. Waaw ñu wan leen rek ne Fulbe TV ñu ngi fi di leen jël live suma mbokk yi joolaay ngeen xam ne seen yaay pol yaa ngi fii nii waaw ñu ngi leen a génnee live si liggéey bu baax bi nga xam ne MRC Holland ñu ngi koo def yëpp origa yi soo gisee rek àndandoor gi dem rek mooy ne réew bi dafa am jàmm ñu yéen a ñaan rek yàlla yokk a jàmm ci réew bi waaw kon egsi nañ fii pour seet jàmm bi fi am nii. ñu ne Fulbe TV ñu ngi nuyu di gërëm Fulbe TV ñu ngi fi seen liggéey bu baax bi seen liggéey bu rafet kontaan nañ si xam nga doomi Adama ku la ñëw uyu si moo gën si yow am loo dara loo koy def am loo dara loo koy jox sudul di leen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yo kontaan tabake kontaano dan nasirun la jannum be duwakla bawo dokulo mi yalon ko akata jang momondi yaje ni man tenturo ka ko la kamunta ko ye nakarolek andum momondi mi yalon ko iman mol tentu ite ala fon tentu nola o kamma dale kontaan tabake bankas nala mol la miniyalon ko ikafta nyoma kanaka busuran kol makoy kanaka nyillondi buntu lojang woyen kontaan bake woyate na fon se diam folo wokola sina duwani lafaje o kamma dal mbe hadisan din kilaje folo wokola sina duwa laje kila sallallahu alaihi wasallam ko wa man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilm wo koto muminati ako momon ni ya tari ko ilafta dunya la ana kono fen londo le nyante ma nganta wala sotola momon di yalon ko ilafta ka lakira fana soto londo wole nyantema say momon di ilafta ka dunya soto ka lakira soto nyim fulo yebe soto nyola londo le nyantema otuma londo kumata bak woyatin na kontanta bake nyil londi buntu mi yalon ko yalo nyija wobota ge sayim be duwala lage allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana ifta bainana wa baina qaumana bil haqq wa anta khairul fatihin allahumma zidna wa la tanqusna ya rabbi zidna wa la tanqusna اللهم ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين abaraka imam mbe kontonna mbe jeyla diamla flanjango wala mbe fada kumandila o representative aina aidua kemola Patrick Koli Thank you. God, the Father, we thank you for this gathering. We pray that whosoever is here today,
You will shower him with your blessing. God the Father, we ask you to send us your guidance and protection so that we can be here in peace and go back in peace. We thank the sponsors for sponsoring the school, for the good building. May God bless them abundantly. We do these prayers through your only Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Thank you. Thank you very much. Henry Patrick Rada Koli Mbe Kontona Mbe Jela. The second speaker is we are calling the head of the school, who is Mistress Saftu Safik, to come and give a speech. Mistress, welcome. Hello. Mbendi amola mbanika kango to isaje molbe amoy katu molbe ma angale kango moy diamote jamfala katu wato tigi sponsor ga nyimi alon ko atere nyim bildino doku yala ma doku mo kille a doku busara bele de andun bra doku ngajele ko alfuntitale aliya katale ka bendung kadu henrietta mote na fulote mobuli be min dilal bari be mune kela nyi antuna kay be fanne nyandi ato ni e fa nyandi ato afa ba lon ko nyim fenta bulu baga katel aya katel sai mbadani la bari alko naka grade naka allafta pulal ayal ma ko grade 6 grade 7 kata grade 8 kata grade 9 sai ka jelo ko sai na watoti musolle be la fano sidra kalu kel wonte musol atoli be wulula ale diamo adna ka mimbe ke ale afa ay senia wala na kumot Abaraka madam jandimbe molde kumandila mbe tendro dila GATS itol fanan iben kono janne Bafola, you are welcome to Busra Lower Basic School. Ngala lodula jele ala baraka. Diam la flanjango mumbe na ala walem. Program guide over na. Diam la do mumbe na ala walem. Alkaloti alkal balti mumum Aliou Badara Faye mbe kumandila yena lontango jia busura sate kono alkali madima ulai karandi lalot alle tola walla yo na yan karandila ay wali oh alkali madima na yan karandila nimbara walla ni alkalo menjete usra manni misade dol alkalo satole ay di ko bontolla ay feto bontolla amina Alkal madima teminandio busra alkal madima ala baraka na watu ali sabari ala baraka bage. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bi mben kontane bunne comme headmister Siafo nyame nyanta afula angale kawala bari fu ngafo ninna kawala pour mulbe sa along membe kering folo mbenna khalifo mba a kontonna memu Ibrahima Baba Fayti mba kontonna bake
o kontontro kola a toya to mbel na lunta wala jiyala ayente fango toya to men folo jiyala wala mo MRC Holland ila chairperson abe janne honorable Lamin Sedi mbe jiyala mba fole bismillah busa sate to fulanjango meta nyin ko nyin noma me ya mutam fe ate dilemo nyawonya bari mba fly bismillah wala mo fankasti afele shiring atele silo wala nyen ning Henrietta Tema min kata mustia a lota nyin koto bake MRC Holland Foundation toyala mba fly bismillah ila sate oto aning na alpha tomalu men be mabere nyim bengoto jang marandi sane bol kono le ne imamo bol kono Sekou Ba Sedi Abdou Ndiaye me yalon ko abe nyin dinningol noma men ye nyin ko nyin nyaton kaya sate oto kaje ko sate ye skulo ye bitlingo soto ka classe mol soto men se yiriwa nyin sambanang sate on anin sate dandangol la e ka foye ko Busra Youth Task Force mba frale al nimbara alla kata koto ngajele sate mo beya jele anum fanan kukilim bije fonga itandi ni aja la lod la mba fla mo beya kalamta nyim bulokol men bebe janteng sate dingol le ya itolle ya kosi bulola e me forcer eme forcé pour yake e ko lol falambe kele la contribution oti te menyi ne kala appreciation ka itandi Henrietta la nala ka fo mol bela mol be shala wo nyama ko nyen itolle yake e bulola mba fala al nimbara no kontondo botaje dare wala mo ngin skulo sayin to letam bare malo jam pour nga jibe dronde e ko ngana dino samanan karambo to ena karawala ninna dinno manano karamole to fonninkel hamuwe menti ita sotunola abol kono ka skulo nyin ka upgrade ñinata man director education ma me konton bari hakilo kenyala mbe konton na bake afana be mol kono jala na timo molu mba frale bismillah busa sate to jang are kabrin day 1 ni to lebe ñun ko kono e ben advice la e ben na dinol yamar la ando yamaro be katani wala la oto mba frale ko animbara alfana la kata koto mina men folaten wala mu karamo yin laftanga ya aya aliya upgrading ye up to grade 12 katu dalilol bi jale mi yalan ko dalilo ko ta bak director yen jikindi nyawnya bare laftale nga nke dani men ay futa auto peñam high school nga dani yaya jamela watol la wolod lato ale barko ken dato e minister aya kullondi minister ko nga kumo bonda dale kono bala nyente ke kulete mi yalon ko anyento kela saye woketa ndola dinol ka commit le katani naleke dini joje le fata yin sango kono accident auto dini jelle fata asiatale dino be fakan motol be tagi kan silo kan taring wodon lafta way dang Henrietta director chairperson lafta aliye makoy way stop kana man stop ndolo high school dano kata jana aman na faston tole nka dane men ya walam na dinu wala priya karan ye ji sai ni karanta ni bita karamboto e man qualify follow ikafa ana vale aman na fasoto oto hankawi bawo sio metale
tenno nyantu na speak dila in English le wala mbatanga ke na kawala mo be sa moy anu ngaji ko kamem be fo henriata ya moyle director ya kalamta ya moyle chairperson of ani alpha tongal baby jang governor deputy governor I'm very sorry deputy governor hakilo la meshira fongol dal bare nyata ma konton nyanta ta fulo konton diji my apology mbe konton na bake lafta na konton do fana yaftande governor ma na concern menti yaftande governor ma ngalon kon na concern menti wal matla consanti an jikita ko abe makola mjele asa jara ko bela ay makoy na schoolo nyin ay upgrade na bodo upgrade wala bunken so ba MRC Holland na la maintenance mole ntole ba make sure la ko ngaje ko na bunyin ay senea ay topoto ak tinyar fon kana tinya fasen sambano commune laftala nyamen karani dal fana meme naje isa yin kalam to ko mayen bungolo danko drong ayke bunken santi quality education ntol lafta wala na sate auto lafta mo le produce ya me ya lon ko se kenye president oti ye kenye governor oti ye kenye minister oti ye kenye plastiolti ye kenye businessman oti anu to keno la karan koma karan dum karandi lale ka so be andi karandi ngole lafta karandi ka tikal fana also kalamuta ko nyin bungo lota wala kamma odo ko mala sutiya kan mba fula mo be bismillah